Ai, umutarinyishe sarire bakugutomera. Kuma uzumfashe kwere ntibakamfate. Abantu bose bazi ko ndi umukozi w'Imana. Imana ngo baramfasha. Ngagira kuti simuhinge muriye mbigoje hano kabisa ndaho bigoje ibiriri bamwe pasteur nabura nazira nabira mu bishatu byesabo ngagira kuti sikuzina ndazikara gende hizi bishindi bikore bida nebidasi ngabiva kuti ndana ko kabwa kane bakakaniga banazi agenda ko kuno kukamugenda kwikara hifu mu pasteur no kipfunda mu yevunzi bombona ariko kibazo mbona baragatsinda sezerare nubwo bona mfata se nta nubwo bafiterira kanisa se sinjurigize kakazoga karakaze ariko yeme dole bikara kubitaro ndole barabana iri bakagenda bwisha ko ariko zirafaranga mudor kundi mugabo leta kabisa yuno pasteur yonga kubwira atari gogo no sasa neza ngakubwira no pasteur aho hana tula aho hanu atula yeme ni meza sigayemwe oya yewe mwa ndatangara ye pasteur uri pasteur hari inzoga mwamona afite yesu utula kabisa ese yewe no sigayemwe oya ye nukuri yeni muyisha ari mwitu atula wogu no ntibamukubwira wogu no atula ne mwitu atula kabisa munywa amunywa musigayemwe forode uri pasteur ngo no pasteur ananga mashi kumuranda atule no mudamwa kashindwa munywa mumera netabi byoshe tumusanga none umumera mwamuvuga mwahumbonanye kuramiki pasteur hano imbere yanje hari inzoga mwamuhabona ndatangara e pasteur hano imbere yanje hari inzoga uri mwamuhabona pasteur ko masatani atusengi bwatalari ko uno pasteur kabisa ndayije byake dore hano aba bakisi tuma yesu nyiri basi lorene bindashu yesu e pasteur bino biri biki nakumira no kuri kwimana hatula kabisa bane zirakwisha yeme no sigayemwe mba mbabwire siko mwebwe munyibira akabanga takagira umuntu n'umwe muzabibwira ahubwo nzemera mbaheza amafaranga ivyo uri gukora ari kuri pasteur naho kuri pasteur uravyemera zende tutulanye nawe hano kabisa zende pasteur ariko ahubwo ugira uki batanakabona none ndaheza dore ibindi wagira pasteur nyembeza bimbi bishaka ndenga igenda ebe ndaho ngakibwira nabi mu bitatu naho tora France nsuko mwaba bitatu bishatu naho ndenga igenda ndoro imingayiza ngagura abana squad tubivuge kabisa kubera ko nijoro ngo yerira kabisa zimasho zurwiriza nzogira njibuga wao mwa bino bakora bino nijuyoboye yera paruwasi ubimenye ifaste zora mash kundi wangagira umbeze nyebimbi bishatu ndenga ikigenda ubu turavugana bishatu ndanga biheba irutaga bireta ngakidetera nikibiri ho tula hano kabisa mu kashindo turavugana tore urukundo wangagiranye turavugana basi muri turavugana ariko ndumukavude mu bikiri ibanga nabasabye basi pasteur tugende namwe ye pasteur nyena yenda ariko ngakideta kabisa bino ndanga bire witwara leta bimbi bishatu pasteur ibihumbi bishatu amasada kuri mukuza ibihumbi bishatu ndengure nesabuni kabisa siko bishatu ndazikaraba amasada kuri yamwira hano mugwishisha barabamenye mureke kabisa nyena tako ariko bindu undu birino kama pasteur ishiko birishwa mdetu kuri watura ngakubwira hano mu kashindo watura no mushosi bamwira pasteur namete ngo nanga ngo atamuntu w'amavu mavu ne arumeti gene rero nakicumbi agama niyo kamori ino arumeti akagiyiba kabisa gira umwana wanane waisake rero gimuyaka nanye ngakizigiri sobunyoni kabisa iri nalembe ko bunyoni obunyoni iri nahibona kabisa kwishuri kanda ndakuhibuza Zaragisha pasteur anani hari e pasteur uri nania tuikeho etumu
kore mu maboko tuloro kundwa ashiba ariko nanye mugandorera bihumbi ngabinga ndengitaha gukira kibazo ngababwira cyo muhana niyo nani neza timyazi mutanga ndakalwara umugongo hano sawa natwe muraho neza ari ubuhoro sanze maze gusoma urwandiko rwa pasiteri Zakayo yohereje ngo nzomuramukirize ngo abakristu yarabakumbuye ubundi rwa Zakayo yakumbuye ishengero nayahese yewe za Mungu nanga myazi myinshi ariko mwana kaba ngo gakira bunini ariko njuba mundeta iri mwangagira ukuntu mwangire nge kanisa wari turana bwijarire masarire emuramvya uzumera ko bakwise umupanga mwiza nasi ukundi gutaka muza mufashanya narubonye urwandiko rwa pasiteri Zakayo ndetse yashizemo ngo na Mungu ngo waranze ngo bigeze guhurira ngo muramutse turumi byo tubonye uzi ibyo pasiteri yavugaga ko ari zo iriyo dusanze yayamwizo dusanze Zakayo yayamwe inzoga n'itabi ariko tukinyamo muzo kigeza ko muzamenye ko turi mu rugendo rwo kuramisha ururimo ariko uriko jewe no kwifatanya ndakoresha ukabona ubeshera pasiteri Zakayo uko mushaka kumwabwira nanga ngama pasiteri ngenda biyije ariko cyo niyije amunwa kabisa kanyanga netabi byosha muhuma kohe ni mumurwana hanga mugwatala munwa ndanga bese ndayije ngama ari pasiteri bagiraga n'ukuri guke oya bitabizi ubu tuvuye mukanya tugeze hariya jinye ndamubona n'amaso yanjye rega narize mwaje kureba wa mwana wa Sekibi wenda narinze ngo muniwe mugiye kureba none mwahise musanga umwana we turamubonye twagiye tugeze ahantu mugakwe mukazira sanga pasiteri yicaye ahantu hamwe inzoga n'itabi pasiteri Zakayo namusanze hari imbere yando kandi kuragirira inka kumurambi no karaba wahora uvugaga wahakana ngo ntanzoga none yowahagamisuka agatanga n'ameza yego tubira ngo aduhe amafaranga ngo tukazoduze twabona amafaranga uyu wacu ariyemye ngo wayaduhe ngo tuzomuhishiriza zamugora yanga nanga agabula nyena mwira ngo mbeze ibihumbi 3 ndengi loro kundu nanga gurira abana nibwo mwapfuye ibihumbi 3 nanga zini namuhona zinini ibihumbi 3 batafaranga yanti yari menshi ariko gushire cyaye muri 3 iba sizizi nije namubujije ariko yagiye kuzifata bakufite yanti baba Zakayo ni baru ari kuri umuzanye Zakayo arambabasha twora kumureba Zakayo kogende uvuze ko musanga Zakayo sarire nivizobwiriza ejo kabisa dimashi none uvuze mu gifaransa na niringa ariko pasiteri Ananias wanza nyanga kumuramza agize neza agize neza iwacu nigeza mburaho nimwera agacupa kanje kagica kaza kanatuma n'umuntu anabwiriza neza akasura asume nyumve ko kame amunsi abagabo barafashe n'ubu cyo ko ndi bigenze kwese ariko umugabo sha urazi nyene ninga nabwirije neza narabwirije kabisa abantu barafashwa naho kumbe ntibazi ibindi mwe kasubije kanongere namara mbone gusoma ijambo aho ganugo Zakayo ni pasiteri Zakayo bizaba muvugaho sivyi Zakayo na nibaruko Zakayo agiye gupfa nkindi garaka gose uko pasiteri Zakayo bose barasize sarije narabibonye kuva mbere we karabla kini gute Zakayo yovuka muri amuryango w'abashinzi nibaga kurara umuntu muzima sarije nabonye igera natanye kwipfa na mwarimu ndavuga ati wogira ubwenge yomutuma batoza gufatanira mu kanisa Zakayo nawe mbibona kiri akayara n'igipara yamaga n'inshuti mbi ariko no sanga mwarimu muvuga inyoma yewe
ko nta muntu azokumvikana yewe ntuze bahagishaga zariya n'amazina atari kameza zamu waramubonye yewe amunwa tugamubona amunwa kabisa ndangabesa wini nangabesa nagino bibiliya ndamudangabesa nisanga atamunwa niwozo buhuye n'ikibazo cyo ndangabibyo ndangabesa Yesu ashimwe pastor. Yesu nahimbaza. sikumyinga pastor Nisha. kaniri Turaza abana bariri kuki. nanga abana bari koko bakalwala ariko bo buno bamu bari bwije kabisa Karibu. Naje musanze mpansoma ijambo kuvuga nije kuri gahunda. Yes. bonye kandi kukwizera ngo baguheze kandi umunsi wa niyinga Nje kenshi ganije. niyinga numvishije amakuru barambwira ngo warabwirije utanga ubutumwa bwiza Baranizerewe ibitangaza zarabaye kabisa ko ndakubwira ngo narabwibije abantu bagubwa neza kabisa ndacyaririmba nagerageza ariko mwana ufite mezino hano yewe nukuri namahoro turashima Imana kuri hose reka maze nzinge rwandikoga rwashitseho nabonye waratanze salamu cyane kwa nyari gicumbi nyari gicumbi yarishimye ariko zabindi zarashize zateye akavuyo katari gakeya ariko tuzanye mikure bingene twobimara umuco wa kintu twimereye none ko numvise amakuru yiwe ngo mukaraja kuva mwitorera none bimeze gute ayaye zabindi zarabaye nyuma ya zabindi nawe ejo nitwa twamushira isukari no kwivumbura ariko nkaho yakuweho icyaha nkatekivuye ahubwo cyakingenza cyane kuri no musozi nanjye narimaze kitari gitoya ntagera hari ayangezeho akuvugaho kandi atari meza jewe murayiba nkuyavuga kandi yambwiwe n'umugabo wo nizera cyane umugabo mwene wacu Zamungu agufite amakuru y'ibanga ariko azwi nanje jenyine makuru se ngahe yambwiraga numve ngawe uwo mbwira ingene zongeye kandi kugufata ukamwa kandi inzoga niko bakubwiye ayo makuru ko ntayazi kandi ari jewe nyira yavuze woyamenya gute naho yamenyaga icyo yavuga nkuko biragoye kwemeza icyaha uya ntibavuga aho basanze nkuko kandi cyaza kare ufata gusanzwe ukize nawe ubihagazeho wibuka utagusanzwe ukize jewe ko ntabwo turahura namwe oya ugisha ukuri nkuko kuri kuba koko z'Imana azima ntakonyiri nako nazamu amunwa halira mwakashindu kwatura kabisa halira ho atura na n'abagabo mwe mwaretse kwishaka muri abagabo b'Imana tora twamira muzamshiri bana nukuri muzamutinya Imana muzamutinya Imana zakaye Jenara babwira ati muzoba zose nta magambo mubwira yeme nukuri reka mbere ko niyandikira ndababwira ati murabe ivyo ngivyo byo ni ivyabo ivyo ni ivyanyu kuko jewe umutima wanje urampamiriza ko nta cyaha na kimwe mfite ahubwo sinazi ko mwizoga ashobora gusanga basoma bibiri none se ni gute nyine usanga mpa mwizoga none ko bamfashe uyu munsi ko mwansanganye bibiliya isi yo nzoga yo noba nayiretse sarire jewe nabateze amatwi nabwira ati amagambo yabo sino yaca amazi reka mbumva naho Zamungu gwe yari yambwiye ngo aragwatije umwana we nkabona ko ito cyashaka kumbwira ati ifaranga ni ifaranga si ifaranga Zamungu zakayazo Dore ndora mvuga Imana igushize ku karubanda Imana ukoze umuhanga Itoni dore izo mpora mvuga Imana igushize ku karubanda sigaho genda rakanyanga ariko ikaramu nayo izi nzani ikaramu sigaho genda rakanyanga dore byamuga bizatubwira kintu mutama ariko dore maji ye mutama maji gana
maji mavu yago ayo n'amazi hari igihe nyine inyota zifata umuntu barasangiye bareba narabibonye ko tamwagita wova nk'umutuzi n'umusizi bari barabingi bo murayoboyega namwe amakanisa abe nawe sinkwize nanga abanyarwanda ko mutula bindu bya rurema mwe abanyarwanda tanga tahene ngo zirikira kuki harya uwo mugani uzuca ago ibibiri yewe zakayo we nuko icumbi zaho wapfuye ukwezi kubaye kutarashira wowe na nyagicumbi usubiye kandi ku bijuru zoga nibi birantawe gusigira nanyenga twara intwaro neti ngakizibika nigenda mutwari zo mushaka kimwe cyo dufite inama y'abakozi tegure ejo bundi kivyo zamungaye kwavuga rubi akanye reka nkwereke ingirimo cy'abafre nta muntu wowe witwaje ikaramba yaragize ngo arafi ariko se ndo musangana n'itazi ngomira sisa yakisi ndomi acha twavuga dutizi karamba ngaho biri muri bibiri areba ngaho none uko warufite kuja niyinga imbere y'abantu ugiye kubabwira ubutumwa bwiza muranzago muramwa we n'abagabo mwe nimumbabarire tuzobirangiza mu nama nimumbabarire mwabagabo ye pasteur hano utula nyenga kubwira meze n'ubi bishatu ndenge igende gure bintu ndagakideta unarahire lora pasteur ayisha bagakushaza hohe ugakibona zirasadaka ugashikwa we ugakishaga nondo umbe gusose nizara yarafite ugakishaga hano bakushazire mu ndemi nembwe bakureta hano emuramvya niko bazaba iminsi 40 yagushikiye ariko nawe kaziri ya mutamba zirasadaka zoshwa zibika hayi hayi kazibika afite izo mbaraga narapfuye mumureke yari yasiga yari yamwoye aguka turegenda turebe mumureke turebe ngaheze abona sinzi muri ibyo ni inzu n'izabana birangiza cyo kwiparuwasi dorawe batani wenyine uwo fodere iyo fodera mu z'Imana ko mukuru wawe yamaramaje asigaye azuma ku mugaragaro kandi ari warushinga mbere nanga pasteur bino byo ngakubwira Imana yamugaragaje nyenga babwira ndaguma kanisa g'abanyarwanda byo ngababwira makanisa g'abanyarwanda ndago kabisa ulora ngo bakamushaze minembwe ngo namuretane muramvya ariko pasteur muzima uragenda bamoye kera wa umuza mushaka gufatirana pasteur vraiment pasteur izana pasteur yo mwizoga mwezi bene tuze we yamutama bino bintu ngababibabwira kare mureke mu mushazi ku pasteur utanayuvalora bino nikamukola ko mugende ndasigara ndagira inka tuzabivugana turahiko zikaturashuze kandi umuntu yokira Imana ikamugirira nimugenze je tuzabivugana kandi mwisengesho kandenge tukeneye kubika cyangwa basuzagure zinka reka tutenge hona data mugere mwisha turi hano imbere yawe ari no mukozi wawe ukahamagara mu kino cyanya ariko kamenye byo kwamuhamagarira amuntu wabenene ariko bo none muyisha namurambika amaboko kugira ngo umugire wisha abantu banyarwanda ukabashaze minembwe namurete hano muramvya ngwaje ko murimo gwawe ariko banyarwanda bakaba banyarwanda kabisa kafege bari bana babi ariko ko nakubwira umugire wisha umuheze misi ashage hano n'ibindi byoshi we twabiyereka ariko cyambere iri bari nanga akarya kabisa zirango ko zirasaza akarya
ziraka zose ntunze ukarya kabisa ukarya tutenga igenda akarya Imana igukize ngabikubwira nanga nye faranga rwema kadeta ngusurure byoshi akatushonere gindiyo kandi akatushonere gindiyo mu izina rya Afro Turasenzi mama n'ubazi gusa barafashe bugatsindwa hariya gutuma inshanje bagenda barabashinze ko simbizeye neza Haleluya. Mwimanye. Uzamaze ishyiramo umuntu morale akama yumva yuko amafite abatutsi kavamo abafashe barabanyego babora uko bafatana amasezerano yose ubwo Imana yatanze n'amaraso y'Umwami wacu Yesu